Ubusanzwe bavuga ko niyo wakwica inyoni y'Inyamerika baba bagomba kuguhiga bakakurimburana na bene wanyu bose. Ariko ku isaha ya 6:30 ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 mu 1963 mu mujyi wa Dallas muri Texas, wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Fitzgerald Kennedy yarasiwe mu modoka ifunguye yo mu bwoko bwa Lincoln Limousine ubwo yari ari mu bikorwa byafatwaga nko kwiyamamaza mu matora yarateganyijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1964. Good afternoon. There is only one headline today. President John F. Kennedy is dead. Nyuma y'iminota 30 gusa ku isaha ya 7 byahise bitangazwa ko Perezida Kennedy yashizemo umwuka mu bitaro bya Parkland Memorial Hospital. Yarashwe amasasu abiri. Irya mbere ryinjiye mu gice cy'inyuma ku ijosi risohokana mu ngoto. Irya kabiri rikubita ku gice cy'inyuma ku mutwe risohokera imbere mu gahanga. John F. Kennedy yarashwe ari mu modoka imwe n'umugore we Jacqueline Kennedy, wari guverineri wa Texas John Connally n'umugore we Nellie. Muri bose Perezida Kennedy niwe wapfuye wenyine nubwo John Connally nawe yakomerekeye muri iryo razwa. Raporo z'inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko Perezida John F. Kennedy yarashwe n'umusore witwa Oswald kandi ngo nta muntu wari wabimutumye. Nyuma y'iminsi ibiri Oswald nawe yaje kuraswa n'umuzayonisti witwa Jack Ruby ubwo yari mu nzira yimurirwa mu yindi gereza. Bituma abantu benshi bavuga ko hari imbaraga zihishe inyuma ya raporo za FBI na CIA, ndetse hakomeje no kwandikwa byinshi kuba bari inyuma y'urupfu rwa Perezida John F. Kennedy. Ese kubera iki kugira n'uyu munsi CIA na FBI batarashyira amakuru ya nyayo hanze ajyanye n'iyicwa rya Perezida John F. Kennedy? Ese byashoboka ko umusore umwe w'imyaka 24 y'amavuko yategura kurasa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wenyine nta wabimutumye, hanyuma nawe akarasirwa kuri kamera live ari kwimurwa avanwa muri gereza imwe ajyanwa mu yindi? Reka tubinyuremo byose, duhuze ibyavuzwe n'inzego z'iperereza n'ibyavuzwe n'abashakashatsi ku giti cyabo, maze bidufashe kumenya impamvu zihishe inyuma y'urupfu rwa Perezida John F. Kennedy. Njye nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Reka tubanze turebe iby'ingenzi mu buzima bw'ubutegetsi bwa Perezida John F. Kennedy. John F. Kennedy yabaye perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa 1 Mutarama mu 1961 kugeza yishwe ku wa 22 Ugushyingo mu 1963. Bivuze ko yayoboye imyaka 2 n'amezi 10, iminsi 1036 yonyine. Niwe mu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe n'abaturage ku myaka mikeya ko yari afite imyaka 43 gusa, kandi ni nawe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomoka mu idini ry'abakatolika. Nyuma ye undi mukatolika wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Joe Biden wenyine. Abandi baperezida bakunda kuba bakomoka mu madini ya Giprotestanti. Nubwo yatowe akiri umujene, Perezida John F. Kennedy afatwa nk'umugabo wakundaga amahoro, umunyabwenge, umunyakuri, ubushishozi no kwanga akarengane kurusha abandi bose bayoboye igihugu cy'igihangange kugeza uyu munsi, kandi bamwe bemeza ko ari byo byatumye yishwa imburagihe. Mu byo yibukirwaho cyane harimo kuba mu mwaka wa 1962 ubwo abantu batekerezaga ko isi igiye kujya mu ntambara ya gatatu y'isi yose kandi irimo intwaro kirimbuzi. John F. Kennedy yahisemo ibiganiraho gupimana agatuza na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Abasoviyete bari barashyize misile zikoreye imitwe irimo kirimbuzi muri Cuba muri mayiro 90 gusa uvuye muri Leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze abasirikare bakuru n'abajyanama mu bya gisirikare ba John F. Kennedy bamubwira ko agomba guhita arasa byo kurimbura igihugu cya Cuba ngo mbere y'uko izo kirimbuzi zari kubageraho, ariko arabyanga. Ahubwo yahisemo ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafunga inzira zose zo mu mazi zatumaga Abasoviyete bageza ibikoresho byabo bya gisirikare muri Cuba mu byo yise Naval Quarantine, ubundi bakagerageza ibiganiro. Ibi byaje no gutanga umusaruro, maze Abasoviyete bavana misile zabo kirimbuzi muri Cuba mu mahoro, birinda isi kujya mu kaga k'intambara yagombaga gukoreshwamo intwaro kirimbuzi. Yabashije kumvikana na Nikita Khrushchev w'Abasoviyete, amuhatira kuvana misile zabo muri Cuba hatabayeho intambara. Nawe yemera ko igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitazigera gitera Cuba. Basinya amasezerano y'amahoro mu buryo bwiswe diplomatic quid pro quo. John F. Kennedy kandi yari umugabo uzi kuvuga cyane, akamenya gutondekanya amagambo yaremaga icyizere mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane urubyiruko. Mu mbwirwaruhame ze zamenyekanye cyane harimo ijambo yavuze ku munsi arahirira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ati ntimukabaze iby'igihugu cyanyu cyabasha kubakorera, ahubwo mujye mwibaza ibyo mwabasha gukorera igihugu cyanyu.
John F. Kennedy kandi niwe washinze umuryango wa Peace Corps. Byari mu rwego rwo gushishikariza urubyiruko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitangira igihugu cyabo, maze bajya mu kazi bitaga k'ubukorerabushake mu bihugu byari byiganjemo ibyo muri Amerika Latine, mu rwego rwo guca imbaraga politiki ya gikomunisiti yari ikomeje gukwirakwira muri Amerika y'Amajyepfo. John F. Kennedy kandi niwe wihutishije inkundura z'Abanyamerika zo kujya ku kwezi. Abasoviyete bari baramaze gukora ingendo zo mu isanzure babanjirijwe na Yuri Gagarin. Maze Kennedy abwira Abanyamerika ko kuba Abasoviyete barabatanze mu isanzure ari ikibazo batagombaga kwihanganira kubana nacyo mu by'umutekano. Anatangaza ko igihugu cye nacyo cyahisemo gukandagiza ikirenge mu isanzure, ndetse ko bagomba kuba aba mbere bazakandagira ku kwezi. Mu ijambo rye ryamenyekanye nka We Choose to Go to the Moon speech. Ku wa 12 z'ukwezi kwa 9 mu 1962 mu gihe cy'intambara y'ubutita, ahagaze imbere y'imbaga y'abarenga ibihumbi 40 muri stade ya Rice mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas, John F. Kennedy yaravuze ngo We choose to go to the moon in this decade and do other things not because they are easy but because they are hard. Ati twahisemo kujya ku kwezi muri iyi myaka 10 tugakora n'ibindi byinshi atari ukubera ko byoroshye, ahubwo kubera ko bikomeye. Niwe washyizeho umusingi ufatika, ndetse anemeza Congress ya Amerika gushyira amafaranga menshi n'ubundi bushobozi mu kigo cy'Abanyamerika gishinzwe ibyo mu isanzure NASA. Yashyizeho n'amatariki ntarengwa yo kujya mu isanzure, biza no gutuma Apollo 11 igera ku kwezi mu mwaka wa 1969, niba koko barakandagiye ku kwezi nk'uko babivuga. Reka noneho turebe ngo ninde wishe Perezida John F. Kennedy kandi yamuhoye iki. John F. Kennedy yarashwe n'umusore witwaga Lee Harvey Oswald wari warahoze mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iminota 50 bimaze gutangazwa ko Perezida John F. Kennedy yashizemo umwuka, polisi yo muri Dallas yahise itangaza ko yataye muri yombi uwamurashe, aho ngo yari yahise yigira muri imwe mu nzu zerekana sinema mu mujyi wa Dallas. Nyuma y'iminsi birafashwe, ubwo yari mu nzira yimurirwa mu yindi gereza, Harvey Oswald yaje kuraswa n'umugabo w'umuyahudi witwaga Jack Ruby wari usanzwe afite akabyiniro muri Dallas. Jack Ruby yari umuzayonisti wahinduye amazina kuko amazina ye bwite ni Jacob Leon Rubinstein. Icyatunguye abantu nuko Harvey Oswald yarashwe mu mashusho live yari ari guca kuri televiziyo ya NBC ako kanya, ubwo polisi ya Dallas yari iri kumwimurira mu yindi gereza. Jack Ruby yaje gufatwa anacibwa urubanza akatirwa igihano cy'urupfu ariko aza kujurira, maze mu 1967 aza kwicwa ngo na kanseri mu bitaro bya Parkland Memorial Hospital. Hahandi John F. Kennedy yaguye, maze Jack Ruby afata buranye gutyo. Raporo yo mu 1964 ya komisiyo yari iyobowe n'uwari umushinjacyaha mukuru wa leta ari Warren yiswe Warren Commission yagaragaje ko Oswald yishe John F. Kennedy ari wenyine kandi nta muntu wamumutumye. Iyi raporo kandi yagaragaje ko Jack Ruby warashe Oswald nawe mbere y'uko agezwa mu rukiko yamurashe ku giti cye nta muntu wabimutumye. Gusa mu mwaka wa 1979 hagaragajwe ibimenyetso byerekana ko Oswald atari wenyine mu kurasa Perezida John F. Kennedy, kuko ngo amasasu yose yarashwe ku modoka ye yarashwe mu masegonda 11 gusa. Ngo bikaba bitumvikana ukuntu umuntu warashishaga imbunda y'abamudahusha yarasa amasasu abiri yafashe John F. Kennedy, harimo n'iryafashe John Connally n'iryabahujije bose mu masegonda 11 gusa kandi bari mu modoka iri kugenda. Mu 1994 umugabo uburengerazuba bw'isi bufata nk'umuhezanguni Michael Collins Piper yashyize hanze igitabo yise Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy. Muri iki gitabo yavuze ko John F. Kennedy yishwe ku itegeko ry'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Isirayeli David Ben Gurion, ngo yakoresheje ikigo gishinzwe ubutasi cy'Abanyamerika CIA, abamafiya ndetse na Mossad ya Isirayeli. Amakuru ari mu gitabo cya Collins Piper ariko yamaganiwe kure n'abategetsi ba Isirayeli kuva ubwo kugera n'uyu munsi. Ariko harimo ingingo z'ingenzi yanditsemo utapfa kurenza ingohe ukurikije n'imbwirwaruhame za John F. Kennedy muri iyo myaka, kuko yakundaga kutumva ibintu kimwe na Isirayeli ku ngingo nyinshi. Reka ture muri iki gitabo ibyo Collins Piper avuga ko Perezida John F. Kennedy yapfuye na David Ben Gurion. Icyambere avuga bapfuye ngo nta makimbirane ashingiye kuri porogaramu y'ingufu za nucleaire ya Isirayeli. Ngo mu gihe ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John F. Kennedy yakunze kumvikana nenga ubutegetsi bwa Isirayeli nyuma y'uko yaramaze kubona amakuru yizewe ko Isirayeli yari mu nkundura zo gukora ibisasu kirimbuzi.
Mu 1960 indege z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika U-2 Spy Flight zabonye site yari iri gukorwaho ubwubatsi bigaragara ko hari inyubako nini zari ziri kubakwa munsi y'ubutaka. Babyibazaho ariko barabaza bababwira ko ari uruganda rukora imyenda bari kubaka. Muri uwo mwaka n'ubundi wari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel Ogden Red yari ari gutambagira ikirere cya Israel muri helikopteri, abona imirimo y'ubwubatsi buteye inkeke mu butayu bwa Negev. Abazi ibyo ari byo bamubwira ko ari uruganda rukora imyenda bari kubaka. Abanyamerika bagiye kumenya ko icyari kiri kubakwa ari uruganda rw'ingufu za nikeleyeri rwa Dimona. Imirimo yose igeze kure ndetse n'imyiteguro yo gukora kirimbuzi irimbanyije, kuko Abafaransa bari bamaze imyaka bafasha Israel, ndetse uruganda rwaratangiye gukora mbere y'uko babimenyesha Abanyamerika. Uwo mwaka w'1962 utarashira, wari Minisitiri w'Intebe David Ben Gurion yemereye Inteko Ishinga Amategeko ya Israel ko iyo mirimo yari iri gukorwa kwari ukubaka Shimon Peres Negev Nuclear Research Center, ariko avuga ko ari ubushakashatsi bugamije amahoro budafite aho buhuriye n'intwaro kirimbuzi. Akigera ku butegetsi mu 1961, John F. Kennedy yahatirije David Ben Gurion na Levi Eshkol wamusimbuye kwemerera impuguke zo mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ibya nikeleyeri kujya gukora ubugenzuzi muri Dimona. Batabyemera, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigahagarika ubufasha zahaga Israel cyane cyane mu bya gisirikare. Baje kubyemera izo mpuguke zijya gukora ubugenzuzi muri Dimona, ariko Israel zereka icyumba cya reactors kitari cyo. Nabyo ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buza kubimenya. Raporo zaje kugera kuri Perezida John F. Kennedy, maze ngo mu magambo yavuga mu Cyongereza ati bari abana b'abagore batagira abagabo baratubeshye, baduhisha ibyo bari gukora none bakomeje no kutubeshya, ariko sinzareka ngo bagere ku migambi yabo. Birumvikana ko akiriho kandi ari perezida. John F. Kennedy atari kwemerera Israel gukora intwaro kirimbuzi. Yari asanzwe azwiho kunenga imyitwarire ya Israel yo kwagura ubutaka, kuko kuva mu 1959 akiri umusenateri yagiye avuga amagambo anenga imikorere ya Israel. Hari aho yavuze ngo Abanyepalestine we yitaga indigenous people of the land bagombaga kubona uburenganzira ku butaka bwabo, cyangwa se Israel yashaka kubimura burundu ikabanza ikumvikana nabo ikabishyura ingurane zose bifuza nk'uko byateganywaga n'umwanzuro w'194 w'akanama k'umuryango w'abibumbye UN. Perezida Kennedy kandi yari yatanze itegeko ry'uko icyitwaga American Zionist Council AZC cyandikwa nk'umuryango ukomoka mu mahanga, aho kwandikwa nk'umuryango w'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ukorera inyungu za Leta ya Israel. Ibi nabyo ngo byarakazaga abazionist cyane, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Israel. Yahoze ari AZC cyangwa se American Zionist Council, ari nayo yaje guhinduka American Israel Public Affairs Committee AIPAC. John F. Kennedy yategetse ko ikorwaho amaperereza, ndetse biza no kugaragara ko ari inzira abazionist bakoreshaga bakora icengezamatwara ryabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahereye muri Congress yayo, ndetse ngo mbere y'uko yishwa hari ibikorwa byo yateganyaga guhagarika. Kuba ari Harvey Oswald warashe John F. Kennedy yarashwe n'Umuyahudi mbere y'uko ajyanwa mu rukiko, nabyo byatije umurindi ibitekerezo by'uko ngo Israel yaba ari inyuma y'urupfu rwa Perezida John F. Kennedy. Gusa na n'ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ahubwo ngo bishingiye ku buhezanguni gusa. Jack Ruby yavuze ko impamvu yarashe umusore wishe Perezida John F. Kennedy ngari uko yashakaga ko bigaragara ko Abayahudi nabo bababajwe n'urupfu rwa Perezida Kennedy, ndetse ngo no kuba atarashakaga kujya abona uwahoze ari umugore wa John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, ahora yitaba inzego z'iperereza muri Dallas kubazwa ibyo yari azwi ku rupfu rw'umugabo we, kuko ngo byari kuzajya bimukomeretsa. Yavuze kandi ko yashakaga kwerekana ko Abayahudi bagira umutima ukomeye, kandi yongeraho ko yabikoreye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyaka 3 Perezida John F. Kennedy utarushyigikiye ko hagira igihugu na kimwe gitunga intwaro kirimbuzi mu burasirazuba bwo hagati yishwe. Ni ukuvuga mu mwaka w'1966 Israel yahise iteranya intwaro kirimbuzi za mbere, ku buryo mu ntambara y'iminsi 6 yo mu 1967 bahanganyemo n'Abarabu, Israel yari ifite amahitamo yo kuzikoresha mu gihe urugamba rwari kuba ruyikomereye, ariko nta byigeze biba, ariko ntabwo byabaye kubera ko intambara yaraboroheye. Nta nyandiko nimwe igaragaza niba Oswald hari amakuru yaba yarahaye inzego z'umutekano mbere y'uko yicwa, ahubwo bemeza ko yarashe Perezida Kennedy kuko ngo yari umusore wamaze gucengerwa n'amatwara ya gikomuniste yari ari gukwirakwira muri Cuba. FBI na CIA muri raporo zabo bemeje ko uyu musore ngo yateguye umugambi wenyine, awukora wenyine kugeza ku gukurura imbarutso. Ariko wakwibaza ukuntu nyuma y'iminsi 2 gusa inzego z'umutekano n'iz'iperereza z'igihugu gikomeye ku isi
zafashe umuntu warashe perezida wabo zikajya kumwimurira mu yindi gereza, bigakorwa mu buryo bwatuma nawe yicwa mbere y'uko agezwa mu nkiko. Ejo bundi mu mwaka wa 2025 ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, Associated Press yasohoye inkuru ya John Hanna na Jamie Stingo ifite umutwe uvuga ngo Newly released JFK assassination files reveal more about CIA but don't yet point to conspiracies. Mu byanditsemo harimo ko inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamenye neza izina ry'umu agent wa CIA wari umaze iminsi avugana na Harvey Oswald mbere y'uko arasa John F. Kennedy. Harimo kandi ko hamenyekanye amazina y'abantu bafashije Oswald kwinjira muri ambasade ya Cuba muri Mexico mu byumweru byabanjirije kurasa perezida John F. Kennedy. Bikumvikanisha ko inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA na FBI zifite amakuru menshi ku rupfu rwa perezida John F. Kennedy, nubwo batayarekura ngo ajye hanze yose. Amakuru yose barekura abaganisha ku gusunikira urupfu rwa John F. Kennedy kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Cuba n'amatsinda y'abamafia bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1960 kuzamura, kuko ngo perezida Kennedy yari atanze itegeko n'umurongo ngenderwaho wo kurimbura burundu ayo matsinda y'abamafia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo bikuye ariko ko hari n'amakuru menshi avuga ko John F. Kennedy yaba yarishwe n'abantu bari mu butegetsi bwe batari bashyigikiye politiki yo kugenda gake mu ntambara, agashaka ibisubizo binyuze mu biganiro, cyangwa se akaba yarishwe n'inshuti za Amerika zo mu burasirazuba bwo hagati ko ngo atazikingiraga ikiba mu migambi zari zifite yo kuba igihangange mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo wamenya neza uwatumye Oswald kwica perezida John F. Kennedy, ariko birumvikana ko inzego z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite byinshi zibitse zanze gushyira ku karubanda ku mpamvu runaka tutapfa kumenya, kuko iyo baza gusanga John F. Kennedy yarishwe n'Abasoviyete cyangwa abakomuniste bo muri Cuba kwa Fidel Castro, ntabwo bari kubura kubashozaho intambara y'ishiraniro ngo bahorere John F. Kennedy. Ese wowe uratekereza ko ari nde wari uri inyuma y'uwakuriye imbarutso y'imbunda yarashe perezida John F. Kennedy? Duhurire muri comment. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250, tukajya tubana mu buzima bwa buri munsi. Nje nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ibane namwe.